Alright. Ayan mga kasin, naimbag nga oras tayo amin na sa kapada. Manipod dito'y Nemars Studio nga inem matawenen. Nga magdadliliwa kada kayo. At tuy man na sumangbay ti programa nga napauluan. Kumusta ka itan kasin problem of the day. Programa apakaibasan ti surat pakasaritan ti parikot iti biag ti may sa apagayam tayo nga agproblema kaya nagkidkid daw ti pamalakad tayo kaya tuy manen ni kasin nyo ngayong Yong Ruiz nga umay manen mang biag ti may sa nga pakasaritaan nga ti udi na ket adda parikot na nga intay tumet balakadan. The problem of the day ni Benji iti Lawag City nga ina pinauluan iti batchmates. Sagudayan nga ron ti surat ni pagayam ama Benji. Dear Kasi. Sakbay man nga inak binsa-binsaen ti pakasaritaak nga iti pakasaritaan ti parikot ko iti agdama kasinyong kablawang kay man iti naragsak nga aldaw di Nemars Studio ken happy 6th year anniversary. Kasama tayo nakablawak dagiti padak nga kanayon nga bibuya iti programam nga pudno nga makaliwli wala unay makaikatbannog ken pakapidutan iti adal. Kadyak pulos ninamnama nga may saak tumet kadagiti agtaklin iti parikot na iti dito nga nalatak a programam kasinyo. Kadyak met ninamnama nga maaddaanak ita iti parikot. Nang runa ket maipapan ken ni ayat. Sangapulo at aweren abalo akasin ket nakamilaengen ken ni Sheila nga anak ko kakaiso na nga anak mi day di asawa ti agdenden na ngem saan ko naginandat ti agasawa manen no pay nataerak met uray no lakaya kon uray no kabailak kumamot paylaeng impamaysakon ni Sheila ta syaklaengen tinangit nangisakad ti panagbiag mi nga agama nang runa iti panagadal na. Kat kaasin Apo Diyos, ti pagyamanak kini Sheila, nagunod na ti arapaap mi kaday di asawa nga makapagturpos iti kolehyo ket maaddaan iti natalged nga trabaho. Nga madalatamad dagiti gundaway na ngano madlaw ti anak ko nga nalidayak, aslag may saak, nga naunig ti panpanunutek ket adayote na kaimatangan dagiti matak. Kanayon nak nga palpalagipan kasin ket kasyuman nga rugyak ti amin. Tang, si kabot gaya manakaw. Itay pa lang nga makikita kayo nga. Kasla da paspasungadan nyo diti paraangan. Ay, daya, ba't na sino kumakaroon ti paspasungadak? Ninanang Mau, agtartarayak ko man ano, adda ninanang Mau. Sa anak nga gang angaw, tatang, mano nga rabiin nga madmadlaw ko? Awang ka diti panggip yun nga agasawa, tatang? Ha? Bagak mo't king kan balasang ka, oh. Uray jak agasawa, okay lang. Kayak mo't ti agbiag, nagmay sa. Ngamin tatang, adan nobyo, anya. Kaya't ko kumangayam, amo ka na kayon. Saan ka di nga, imbagam idi nga, sa akto lang makinobyo, no, adan ton na talaga na trabaho. Saan ka na kinobnobyo, di, agmasbasa akti kolehyo, gaputakayat ko nga, tung palin dagiti karik kada kayo kaday dinanang. Kita awad ti mabalinada, dumting day nga panahon anak ko. Akit, iyam amum atap no makilatis ko mat, no nasayaat matlati panggap na king ka. Nasayaat ni Mario, tatang. Mario. Iso tinagan na. Mario. Ay, saan ko amam mo day ta?
Jakla mo tatang. Angin. Sabi ko mata, anyaman iti pagbanagan ti panangiyam amok ni Mario Kengka. Sabi ko mata, maaklon mo ti amin. Maaklon mo ti relasyon ni. Kaya nasaya at lakit ti kanyan ti panakiya. Langan-langan na kanya, ngagbalin to nga katugagan na agad, awan ti probleman, malasang ka. Adamot na talaga na trabaho maun. Kat kasano ka nga rod tatang? No bilang laeng ta, ijaya nanton ti panagkalay sa ami. Ha? Katay, kasti ko na, kabailak ti agbyag ng may sa. Sana kapakadanagan anak ko. Wanangan ka na yung ka magkita nga kasta tilangam tatang. Bay anak kadlatan. Sige nga ron tatang. Kasaritak to nga ron ni Mario. Taamwek no anyan to nga aldaw ti mabalin mi nga iyumay dito'y balay tapno mamam muna ka. Muwen anak ko, awan ti problema. Basta lakit din nasaya at keng kadayta nga Mario, awan ti pagtanagam. Aywan gayam tang. Madamdama nga umay ni Mario dito balay. Ay, umaitan. Gite, bagam kumata, nakapagsagana tamot, iti kumpurme nga makanita. Basit mo dito yung saan ko itayan. Saan nga naskan tatang? Tayo baga nga mga tulat na balay dan, sakbay nga umay dito eh. Ay, sige, baka ka balasan ka. Dakbad lata dito eh. Alak sige, anyaman nga oras tatang, ket umay isunan. Inagbit agdigos, makamu kayo ito agidaliman na yun. Wen, ano problema anak ka? Nga, sakti ba ka amo dito yan? Agyaman nagtatang. Mala, sige anak ko. Ay, sino nga taday nga Mario nga, nobyo ti anak ko ya. Katrabahuan na nga ta, yakmat sinaludsuday. Sabagay, maamamok mo't madamdama. Urayak lata na sumangpait. Urayak nga umay dito balay. Takasaritak nga nasaya at tetanubyo ti anak ko. Tamuag, nung pudno ti panggap na gangkwana. Saan lang nga agluko-luko dahi nga lalaki. Tak makaramang kanya. Abos na kakaisunang anak ko ni Sheila. Ay, bakit? Sa tinuman ti ayan mo. Nay, di lamamin anaw. Nung kumasibibiyag ka pala bakit? Day, may matangam kumama, ti anak ta, andan nobyo na. Ay, di lamamin agasawan taon. Ay, una yun aya. Diyak lang yung pag-arop nga mabalo ak. Ang awanan, ti panggap ko nga masawa. Umanaya yun kanya. Nga makitak ti anak ko nga nasaya at to, ti pagbanagan na. Mabit laeng. Bayin. So siguro dito yan, tinubyo ni Sheila. Agdigdigos mo't pala. Nakabaybayag tuman ng digdigos day jay. Ay na. Umayin. Mabit laeng. Batseng. Batseng. Si kagagpaisaw. Mario. Ay, wow, siyak na ito yung batseng. Ay, nakapasyar ka man dito yung balay. Aguri ka, saan ka di nga agyang kay Manilan? Ay, wun batseng, nag-awidak dito yung lawagan. Ngamin, basta, ang sisaklat nag-awid dito, itate anak ko, nagbati dyan Manila, tag-ubra iti call center. Ay, sobre ka. Ay, magbanta, nakapasyar ka kan bagmanta na lagip na. Katday, nabayag nga dito nakikitan batseng. Uy nga rod, batseng. Ay, dito gayam ti balayo ya. Wine, kasano ka nga nakaumay dito, di mo amo nga dito ti balay ka. Ay, kwa. Anya, kumusta?
Anya ti damag. Ay, kwa. Ay, nasayaat mo, batseng. Ay, good. Imbaga ata nakapasyar ka. Awanan, nagiti daddo mga bats tayaw, niti high school. Nakalipad na mo tayo. Ay, kaday. Ay, kuku. Nabit kami pa kami dito yung Manila. Ay, dito yung Lawag. Talubulang ko. Ay, kwa. Anya. Ay, kita. Bagam ko mga umay ka ata. Nakaisagana mo ti pagsangwan ta. Anya ka ditibran mo. Anya tin inumay. Ha? Ay ure na sa papa. Ay kalkalpas pangal daw. Itira ta. Agsyat ta. Ay saan? Saan ka magsyat? Batseng? Ata masalot sudag. Anya day batseng? Sino ti kaduam dito batseng? Ay kit. Dati anak ko Tanabayaga ka balon. Anak mo. Warren. Sino ti anak mo? Ay, anak ka naman, Mario. Ay, amam. Amam, ti bats ko, anak ko. Tatang. Ay, Sheila. Wen, adakon. Adakon, honey. Ha? Ay, batseng. Anak mo, ni Sheila. Ay, giwan. Isot ka iso na abalasan ko, batseng. Ay, jak amaw. Anya di mo amaw. Jak amaw nga isot ti anak mo, batseng. At hanapayag ba't ka titi nakikitan? Anya? Di kahit mo sawan. Ay, umay ka man din ay. Sheila! Umayin datang. Ay, pasensya ka na, batseng. Anya ka pasensya? Amo nga anak, imposible nga di mo amo nga anak ko ni Sheila. Ay, siya ka mo nga talaga. Ay, sana nga amo talaga, tatang. Kaya di na pa amo ang agbats nga, ay, saan ka agpalawagan? Nalawag nga ginundawayam ti anak ka. Ay, saan ma? Puto ti panggap ko iti anak mo. Ay, ipatpatag ko ni Sheila. Ay, isa mo kay baka ti kasta. Ay, sunggar ti dot ka. Uli ka mo tin Mariaw. Agkasadaran ta. Kahit nasawaan, kasla mula anak mo ten dati anak ka. Ang tinutupam. Awan ti babalin ata isumot ti nagpitikan ti pusok, batseng. Tatang, ipatpatig ko una ni Mario. Ay saan? Tatang mo daytan. Kasla tatang mo daytan anak ka. Di ka lang nagpilit sa bali mo tin sila. Kwa. Ay, sana bale batseng. Nauray nula kaya kon. Ay, ubing pa itirik na. Di ngamin, honey. Ay, saan mong awagan iti honey ti anak ka? Uwin tatang. Uray nula kaya ni Mario. Ubing pa ila tirik na. Napigsa pa'y laang. Anya ka kahit mo sa una napigsa. Ay, di mo ibaga nga. Adan napasamag yaw. Tang. Ay, adan nga agpaisaw. Unay kay maten. Unay kan Mario. Ay, jakman ma-imagine. Nga tinutupam ti anak ka. Ay, pasensya kan batseng. Ang napudno ti panggap ko ita anak mo. Kadyak to pasakitan tinakum na. Jak to lukwan kan jak to baybayan. Saan nagkakasarsarita? Tang. Nakadado nga lalaki di tilubog sila. Dahil dyan palagmad bats ko di high school. Hilaklak ka yan. Di ka maarik ka dahil dyan laklak ka yan. Tang, api ko mga kaarik ko. Di ba kunatang age doesn't matter? Anya nga rin timabalin ko ng isot nagpitikan ti puso. Nasayaat ni Mario kanyak tatang. Dungdungwen naklaunay. Awan na pulos di makitak nga pakadilawak ken kwa na. Kat nakasagana isuna. Nga auray pay. Da pamilya na day jayan. Balo isunan tatang. Padak nga balaw ti asawaan. Anya nga rin timabalin ng tatang no. Da kami mo't iti nagkagasatan. Unay ka. Tang, aklunin niyo kuman ni Mario akas manugang niyo. Ay saan? Ay habo aya. Ay panunutek pala ang anak ko. Sunggar da kay tidudot ka. Tang,
Uraan niya tir aramidam. Uraan niya ti bagbagam. Jak tumaaklon day dyan nga Maryaw. Akas manugang ka. Agin inayat kami kini Mario tatang. Kaya nakasagana isunan nga mangikalay sa kanya. Makaamu kayaw. Arabidin nyo takiketyaw. No di kan tumadla dumngag kanya, makaamu ka ni tibiyag mau. Tang, jakbot kaya ti kasta saan na mabaling nga? Awan ti bendisyon nyo, iti pa nakikalay sa kini Mario nga nobyog. Talaga nga awan, ti mauray baw. Tang, unay kamutan, sipod edi natay, day dinarang mau. Siya kun tinangaywan ka, siya kun tinangisakad ti panagbiag mau, panagadal mau. Sakit itadinak lang mo't mapagustuhan. Agasawa ka iti sa balin, basta saan nga day nga Mario anak ka. Unyalat sa ti tao kada tayon, anyalat sa taon. Tinutopam ti lakay, tinutopam ti kabatskaw. Tang, awal mo ti amo kadakas na ti raramidin mi. Abi kami nang importante kada kayo't panunutin ti sa baaling nga tao. Importante kanyak anak ka. Tasi kangarot ti kakaisuna bugbog to nga anak ka. Tang, aramidik ti amin tatang tapno maaklon nyo ni Mario akas manugang nyo. Auray aramidim ti amin. No kayat mo, ingkapay kiti sumurot king kuhanan. Agdin na kayon, no di naktumula dingdinggan. Tang. 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 Tapay. Adda kami manin dito eh. Hanya. Ay, adagpay, tatang. Anya nga tatang. Ay, nagluko ka. Ay, pasensya ka. Batsing. Apeng adda kayo dito eh. Saan ka din ako naking kasila? Uraan niya tir aramidin niyo. Saan kung tumaaklaw, day tanga lalaki, akas manugang ka. Gagayan tangay si Mort kakingkuanan. Apeng nga nagsubli ka pala dito eh. Ay, kwa. Saan nga sikat ikasasarita? Batsing? Ay, batsing. Pasensya. Tang. Kahit naman nga ulitin ti makisarita king ka. Ay, saan? Tang. Kadwa ni Mario, ti anak na. Ha? Ay, uray pa'y. Tabaring no isot makaalukoy king ka. Naimbagnal daw yung manong. Ha? Siya gayam ni Grace. Ay, batsing. Ni Grace. Balasang ka. Ha? Grace. Mabaling ka ning awagan kalat at manongin. Saan nga tito? Ay, okay lang. Tang. Umayag pagpakaasiking ka ni Grace. Nasapay ko mataaklunan yun ti amana. Aklunin ni Mario akas manugang yo. Ay, pudno ti ko na ti anak yo. Manong Mario, Manong Benji. Nakitak nga. Pudno ti panagin inayat da. Da papang ko, kini sila nga anak yo. Ha, ay kwa. Pudno day tapatsing. Ay, sabi ko mata, aklunin yun ni papang ko ta. Nakitak namin nga, nakaragragsak ni papa. Itisidong di anak yo. Nakitak mo't kanam amok ni Sheila, nga napudno mo ti panggip na kini papa. Kat sabi ko Manong Benji, maaklon yun ti amak. Akas manugang yo. Ay, kwa. Saan nyo man nga maaklon nga dagos? Aramidek to ti amin, tapno maalok iti riknayo, Manong Benji. Kwa. Sige, saan mo't kidi nga, saan mo't kidi nga, saan ko mo't kidi nga, saan ko maaklaw? Anya batseng? Di ko nakbatseng. Gagangay lang initial nga reaction ko dahil at nakiktutak nga raw. Kinigtot nakmot nga main. Ay, dukasta.
Adanam naman ang maaklon nagmadlaya kas manugang ba? Uwin anya pengarot ti mabalin ita. Ay, agyaman nak, Manong Benji. No kastaman ti, pangeding mo. Wan, ang in-inot, saan nga ti bigla-bigla? Ay, sana bale? Aramidik ti amin. Aramidik ti amin na pamuspusan, Manong Benji. Tapno maaklon yun to ni Papa, akas manugang nyo. Wan tatang. Urean niya, aramidin mi. Tumulong pa yan ni Grace. Tapno lang aklunan nyo ni Papa na, akas manugang nyo. Sige, maawatan kayo anak ko. Ay, agyaman akbatseng. Ay, saan ko pa nga naawat? Ay, sure. Namnamaam Grace. Namnamaam, lakit di lumami isti ulo kakit. Adan tulat tabot siguro, panahon na nga maaklon konto ni Papang Mau. Ay, sige nga rod, agyaman nak, Manong Benji. Anya ti ko na mangkal. Ti ko na. Agayatak sama nun kaanakan. Anya, asino matanggal? Asino mat abalo, wano bakit dito'y lugar tayo tinakainlabam? Ay, nagluko kan? Anya, saan nga bakit? Anya nga rod, angkal? Kasadaran ni kasinsin mo nga sila. Anya? Wayne, ubay. Halos kaedad yo. Talaga, angkal? Wayne. Ti amok mo't no bakit iti nakainlabang? Ay saan no bakit tumadlaan nga kad saan na? Nakulbatan no bakit? Ay, sa bagay, pudnot ako na yung angkal. Napadasak na kirelasyon ti bakit. Nakulbat. Sa pala na imaut, nakulbot ka talaga. Ay, saan? Seryoso kanakan. Dala, imbaga tayo may nakinasangaw. Ay, kung wala, basta sikat ti agayab, angkal. Basta laki di librem ti masat kin mapulutan. Win, ang problema dahi ta. Adubat ti urnong ko. Nainlabak ngagpaisaw. Iti anak ti agbalinto nga manugang ka. Anya, angkal? Detinubyo ni kasinsinsyela. Nainlab kayo iti anak na? Wine, dati batch ko iti high school. Ni Mariaw, nalapsat gayam di anak na? Kati, di mo't saan mo nga maaklon dahi di nga Mariaw nga, kas manugang mo, angkal. Iso nga rod nga, binebe amlatan nga, sinmurot ni kasinsinsila king kuana. Ay, naibagak ka di nga inaklon ka. Kaya manugang ko kunam, agbalin to manugang ko kunam. Ay, kiyo na, aklone ko na. Tapno no ti kasta. Aklunin naktumot, akas manugang na. Ayun, gaya man niya, angkal. Mayat gaya man niya. Imbes nga, jak mo maulawak, angkal. Anya nga rin to, anyan to nga rin tibir nga siya, Ha? Manugang mo isuna? Uweno katugangam? Ay, jak mo na, basta. Manugang nga katugangan. Basta na inlabak kini Grace. Kat agkita kami to kanuin to nubigat. Ta baliwan na ti mga loko itirik na. Ay, data na uncle. Good luck uncle. Sapay ko tama pasungbat yaw. Medyo nga Grace. Agyaman nak, Manong Benji ta. Pinatgamtikid daw ko nga. Agkita ta ditiruar. Ay, pakadayamak ba't? Apakaragsakak ba't? Ay, napanunot mo ba't? Napanunutan nga kita ta ditiruar. Kaya't kami nga makasarita unay Manong Benji. Ewan, mabalin. Ngamin. Kaya't ko launay nga agragsak ni Papa. Kaya't ni Sheila nga anak yo. Pudno launay nga isot pagragsakan na. Kat saan damot kaya't nga ituloy ti panagkalaysada, aging nga awan ti bendisyon mo, Manong Benji. Ay, awan ti problema ka dayta. Awan ti problema ka dayta, Grace. Kahit yung sawan, aklunin nyo ni Papa akas manugang nyo. Ngun, kastanto budlat papanan na. Kaya paisaw, nakiktutak la di damaw. Naamiris ko ti amin.
Pudno launay ti kunada nga it doesn't matter saan ka de. Aglalo kini ayat. Ay, uwen nga rod Manong Benji. May saakmat nga. Mamati ti kasta. Nga awan ti pilpilyan nga edad ti ayat. Saan ka di? Ay, uwen pudno launay dayta. Iso nga rod nga ita na amiris kaon. Ano, iso laki di ti pagragsakan ti anak ko kunang apekit din nga saan ko aklunan. Agyaman no kasta ti kapanunutan yu itan, Manong Benji. Ay, ala, baliwan taman ti saritaan ta, mabalain. Okay lang. Pangunurayan ta iti order ta nga makan. Wine, saludsudek la ko ma, Grace. Anya tayo jay, Manong Benji. Si Kamot? Ha? Ada ka din boyfriend mo, ha? Siya? Awan. Awan. Ada idi. Ti ka nagpaisuan na. Talon nga lalaki tinagdalan iti biyag ko, Manong Benji. Ay, ngem. Pasig damot nga. Babaero. Pasig damot nga. Manluloko. Ay, unay mo dagi jayan. Agpapadadala amin. Kalpasan da, nga maalati kayat da kanyak. Panawan da. Ay, unay mo daytan. Pasinsyakan ano na saludsud ko man. Awan ka nyaman na Manong Benji. Ay, kasadaram ka di dagi jay lalaki nga nagbaling nga nubyo. Anya mo titaw-tawin da. Kasadarak ida. Neti maysa, inaunala kanyak ti maysa nga tawen. Neti maysa, ububing kanyak ti maysa nga tawen. Sa di maysa, katawin na. Ay, sumulang. Ha? Ay, di kayat kusawain. San mo ka di kayat nga? Padasumait, neti laklakay. Anya? Ay, padasumait, neti natataingan ng sika. Awan mo ti problema kanya. Takasti ko na. Mamati ako mo dati age doesn't matter ako nada, ha? Ino kasta, open king ka nga, makirelasyon ka, itilaklakay. Nulaki din na po nga agayat. Nulaki di sanak nga isuksukat. Apik din nga saan? Ay, talaga. Ay, wun. Ay, kwa. Grace. Anya di dyan, Manong Benji? Nasa ludsud ko, nga main. Kaya't kukumati ang daton king ka, Grace. Anya? Wine, damo ka nga minamakita. Damo ka nga mamamaw. Agayatak king kan. Pudno ka di dayta? Benji? Wine. Nulakid di ka nakitigundaway ko. Ipaniknik ko king ka. Nga napudno ti gandat ko. Napudno ti panggip ko king ka. Napudno ak nga gayat. Sa nga 10 taon nga balo akaw. Kasla ka sa pulak ba't iti katakunay-nay ko iti biyag. Kwa. Nakigtutak mo, Manong Benji. Angin, ikanak ko ba iti gundaway ko. Mabalin ka diti agdaton king ka. Agpadatamot ka nawaya. Awan mo tiyan mo kadakas na. Ay, unmut kit di Ay, agyaman na, Grace. Agyaman na. Asinday ta. Ay, si Kagayam, Shela, anak ko. Kat siyak madlati adatulbig di tiri daw, tatang. Ay, wan. Ay, ube ka. Sino kadwam? Kadwam ka de, timanugag ka. Ha? Ay, batseng. Ay, wan, adaak. Ay, pudno ka titinangin ko, batseng. Nga anya, batseng? Ay, nawagan na kiti manugang. Wan nga rod. Tang, pudno ka di tinangig ko? Tinangig mi? Nga anya, anak ka? Nga, inawagan nga manugang ni Mario? Ay, kaya anya ko mga orti iawag ka? Ay, jakap mo. Di nakmat pinaklong nga minide. No kasta, naklon na kon, batseng. Ay, kid. Mapanakas jayin batseng. Ala, umay kayaw, nagluto ak. Akid, dyan mo ta, api nga subsubra mo, dito lutok. Nagpariknan sa kanya, umay kayaw. Nangan kaming tatang. Ha? Api nga rod nga. Umay kami kumaman makisaritan, batseng.
Tanay, malidlid yan launay ni Sheila. Aging gaita. Ay, tang. Aging gaita. Awan pa iti bendisyon mo, iti panagkalay sa amin. Ay, agtugaw kayo. Tang. Ay, anak ko. Pasensya ka kanya ko. Tang. Baka wananak no ididamo ke. Saan ko nga dagos nga inawat, inaklon ni Mario akas manugang ka. Anya di kayo sa tatang? Naamiris ko ti amin ay. No kasta Batcheng. Naaklon na ko nakas manugang mo. Wen Batcheng. Awan ti probleman. Nakaamiris akaon. Ay, agyaman no kasta tata. Nagsakak. Ay, inarakop nakbutin anak ko. Napalaos din nagsakot atang. Ay, Batcheng, agyamanak. O, Batcheng, mapaling ka din nga anya. Nga awagan kan, iti tatang. Ha? Anya ko mga haruti awag kuking ka, no di tatang. Mala, sige. Awan ti problema, Batcheng. Ay, talaga tatang? Wen, anak ko. Ay, gasti ko naamiris ko di aminan. Sige, agkalay sa kayaw. Kahit itid ko ti pamindisyon ka. Ay, agyaman tatang. Ay, awan di agyaman. Manugang. Ay, talaga ka di Grace. Honey. Mabaling ka din nga saan nga honey ti awag mo. Kanya, ti awagan da. Ha? Ngamin, honey ti awagan da papa kini Sheila nga anak mo. Alangan magkatuladen ta ida. Ay, anya nga tiket mo. Baby. Sige. Ay, baby. Ay. Baby. Pudno ka diti. Tinangig ko. Nga saan ka nga agsubli di trabaho di Manila. Ketun alangan mo nga umadayo aking ka. Itapay ta nakariknak mo ti ayat king ka. Baby. Ay, unay mo ti. Ay, nagmayat mo't nga tingdingin nga awakan na kiti baby. Baby. Nag-cute ka nga talaga. Baby Benji. Ay, iso nga nagalisto lang nga narigrig-tirik na king ka. Talaga nga, kanahin na ka naragsak tunggal si katikadwa. Ang speaking o magkanahin tanga kadwa, ang saan ka di pa mo ni papang mo, maipapad iti relasyon ta. Jack pengorod mo no kasanok ay pudnukin ko na. Ay, man ano? Eh, maaklon na tamot siguro. Maaklon na mo't siguro ti relasyon ta. Ala, panunutik nga nalaing, no kasanok tong ay pudnukin ni papa. Sigurado laki di nga makigtot isuna. Ay, wen. Ibagam nga ibaga. No kahit mo syaktot mangibaga. Ay, saan? Syaktot mangibaga kini papa. Kahit iya maamukan to, akas nobyo. Ti lalaking ipatpatig ko. Ti lalaking agbalintong kayat kong agbalintong nga katakunay-nay ko itibiyag. Ay, I love you so much, baby. I love you very much. I love you very much too, baby. Usto launay ti awagan ta, baby. Tapay. Angot mo kasla, baby. Kat siyempre, taubingak pa nga ron. 25 ko pa lang. Idinto nga si ka, 49. Ang yung napigsaak pa lang mo ta. Kas kini papang mo, napigsaak mo't pa lang. Pudno dahi ta. Pamanek-nek kaday di damo ta. Nga jak impagarup. Nga iti dahi ta nga tawen mo. Naitayok na iti kangatwa na langit. Ay, siyempre uray no nabayag gawang practice ko. Amok pala ti aramidag. Kung naingar pala dati armas ko. Wen nga rin. Speaking of armas, amutiman. Agigireta ka dati armas mo, baby. Saan mo unay? Saan mo kagagatin? Idinamigsan nakagat mo. Sorry. Unay.
Unay kan, baby. Nagganas gayam ti makiayan ayat iti ubeng nga ama. O, karugso na ba? Ni baby nga Grace. Unay yan, tilaignan nga mga ano. Dati man dati. Dati man dati maupran. Dati armas ka. Unay, tilaignan nga agdilpat. Pati itlog ko dildilpatan na. Grace, I love you very much, baby. Gaputa. Gaputa nangan ka, baby. Kaning kamot. Sige, kasi dati, ingkag tugaw jay, sumagpat ka dyan lamisaan. Takanagday ta. Sika nga talaga, pilyo ka, alaklakayan ka. Makati, baby. May katita mga ka. Baby. Mga anak ka, mga. No, unay ti imas nan. Baby. Sumamit nga umalsam. Sakit na nakakinkines. Awa na pulos ti makitak nga buok na. Nagganas, naglabuyot. Baby. Ay, sige lang, baby. Pungutom na kita buok ko, baby. Sige lang. Baby. Ay, sa anak nga idumudum. Ay, maangsanak, baby. Sorry, baby. Baby. Ditamlatan, baby. Ha? Saan tan nga aramatin di katre? Dito'y talatamisaan eh. Kasta, tumakdiraklatan. Sige. Sa kroyak dagitid gurong mo. Kastoy. Dayta. Ishoot kun, baby. Sige, baby. Yeah. Yeah. Unay tibara na. Jack pulasag babawi nga. Inayat ka, baby. Uray mo't siyak, baby. Jack mo't agbabawi nga. Nagayatak manen. Katagyaman tadimtim ka itibiyag ko. Tati amok ide. Jack to nagasawa. Angem. Uray into no bigat asawain kan, baby. Yeah. I love you, baby. Baby. I love you too, baby. Kapigsak pa ilaan, baby. 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 Bag mo tayo nakapasyar ka dito, anak ko, Sheila. Wuntang ta. Amok nga, kasapulan yung matikad-kadwa. Kat, napanmot nagtrabaho ni Mario, kat day off ko. Imbes nga, ang tali na yun agad yung balay na. Maiklata dito yan. Kat, ni ngay Grace. Napanitibaro nga trabaho na. Saan ka nung agsublin ti Manila, tatang? Nasayaan no kasta. Wan, naragsakak ba't na nakapasyar ka ko ngamen. Adda ko ba ipudnukin ka, anak ka? Anya na di tatang? Akwa, ngamen, numalagip mo, ibagbagak ide nga, sana ko nga agasawa. Okay? Kilaat ka nagbaliw ti desisyon ka? Anya? Akit na saya tatang. Alakat rogyan nyo nga ro din ati agaram kadigiti babakit dito. Anya nga bakit? Kadigiti kasadaram dito lugar tayo nga. Balo. Adamat digiti awang pe asawa na. Ada digiti insinat asawa na. Ape nga dagay jay kumamot ti asawa it mat. Asinong ti kahit mga arman tatang. Ay saan ko naskin ti agaraman. Anya?
Asino nga di, mangayat nga masawa kada kayo no, di yung arman. Di kayo nagpaiswan na. Adan nubya, kanak ka. Anya? Di kayo managang angaw tikas na tatang. Asino kumamad? Awan mo ti amo kay nararim yo. Ay, gaputa jak mo't imbagakin ka. Hindi mo mo't ambo at nagyan ka nga rodin ni Jebalay da Mariaw. Seryoso kayo tatang? Wine, adan nubyak. Kakaya't ko kumanga gasawa kami. Anya? Agasan nga rodin ka. Ay ket ure double wedding no ka na anak ka. Mayat nga tamat. Mayat, mamatmatika, digati pambati, ti babakit kadalalakay. Mabalain. Natip-tipid pa'y ti paala Tama maminsan lang ti panagpaala, panagselebrar. Sino kumamot ti asawain nyo tatang? Asino? Di ti balong nga karuba tayo? Ni Auntie Junicia? Ay saan? Ay pambarak dayjay. No nakalalain nga chismis dayjay. Kamamarites ti marites dayjay. Sino nga ron tatang? Di ti baak nga ni Auntie Julieta? Ay saan? Karo ka dyan kahit dayjay No agkurkura di iti takyag na. Anya? Sino nga ron tatang? Mati amok nga. Ay, basta anak ko. Basta. Nay, isikamot gayam tatang. Ay, wine batcheng. Ay, nakapasyar ka man dito. Mailiw ka siguro kini Sheila, nga anak mo. Ay, paspasugadak nga men. Dati, iyam-amu kanyak ni Grace nga anak ko. Nga nobyo na ka now. Ay, tiamok ni Ison, si kamot lagayam. Tatang, sumber ka, ada jay kusina ni Sheila. Ay, mas pasungadak nga men, urayag dati nobyo ti anak ko. Takila tisik man. Ay, kitait man no napuddumbot lang ti panggip na iti anak ko. Ay, sana mabalin nga basta-basta lang ti maasawa na. Makakaddigiti. Irresponsable nga awan turong tibiyag na. Mumatan, digiti aglalo kat nabayag nga nagyan si Manila ti anak ko. Makakaddigiti na bisyo. Digiti barumba daw. Dati amo na nga nubyo na. Pakigtutak man. But-but man dahil ti nubyo na. Ay, nimbagtada ka tatang. Pagkadwaan ta dahil nubyo ti anak ko. Ibagata nga kastoy ka siya. Tapno no mabutay. Baring no makapanunot. Kahit, apay mat nga kasta ti panunot mo, batcheng. Ay kahit, no makitak nga maditi jarna. No lang nga napailaan kahit, saan nga agarabi ti tinasayaat, kiktutik laeng mat. Tapno no iso mismo, ti kusa nga umadayaw, adaywan na ti anak ko nga di Grace, ipatpatig ko ti anak ko. Kadyak kayat nga basta-basta laeng ti maasawa na. Dak kayat nga uri sinulaeng dita. Di kayat ko, dati maikan na itinaran niya nga masagbayan ti anak ko. Ay, kwa. Papa? Ay, ata kagay man anak ko. Awan pa, itinubyong. Ni madgayam, Tatang Benjay, ti may, sumrikan. Tatang, ada ni Sheila dyan. Saan nga ni Sheila di panggip ka? Manugang. Papa. Apay, Grace. Iso tinubyo ni Benji. Anya? Ay, pudno ti kunana. Ay, manugang. Siyak tinubyo ni Grace. Siyak tiagbalintumot amanugang mau. Ay, anya! Papa, pudno tinangigan nyo. Agin inayat kami kini Benji. Di ngamin baby. Anya, baby. Laklakayan. Ay, laklakayan ko ng apay nga isika. Inisika
Idi tinutupam ti anak ko. Inaklong ka man nga manugang ka. Ay saan na ba pala? Grace, sumre ka di kwartam. Anya, Papa, api nga di mo. Ay saan na ba pala? Jak tumaaklon dahil yung alaklakayan nga agbalin nga asawa. Anya, api, naglukugan, naganper ka. Siya kinaklong ka na manugang ka. Pure no jak kayat ide. Inrus-rusok kulatan. Taan nga nga ti mabalin ka at sika nga ti pagragsakan ta anak ka. Ay saan na ba pala? At ado ti lalaki di ta anak ka. Grace, Papa, ni Benji ti patpateg ko. Saan na mabalin ko na? Ay, irekap ko. Ay, saan na ba? Pa! Saan na mabalin? Ay! Apay nga minumot. Nga ni Grace nga anak ti asawag, Papa. Datang. Apay nga isumot ti tinutupan nyo. Ay kaya mabalin ko anak ko no isumot nagpitikan ti pusaw. Wala nga, amo yung anak ti manugang yo. Anak ti batsyo. Anak ti agbalintong asawa. Anak ti manugang yo. Day talain ti. Ay sawan. Awan mo ti pilpilin dati. Ayat saan ka day? Kas madla edit tinutupam ni Mariaw. Ngalaklakayan. Nga kabats ko iti high school. Oh, saan ka day? Nga da kayo mismo't nangibaga kanya nga it doesn't matter. When angim. Agsapol kayo ti sabaling nga ubing. Agsapol kayo ti sabaling nga ubing. Nga saan nga iti anak ti manugang yo. Anak ti agbalinto nga asawa. Kaya niya nga ti mabaling ka. Isumod ti nagpitikan ti puso kunak may. Nag-unfair kayo. E di siyak ti pilpilitin yung aklo nagdeta nga Mario kas manugang ka. Inaklong ko may. Api nga siyak didak maaklaw. Eh nag-unfair deta nga. Ay, Batsay, mabalin mo ti agawin. Aya. Sheila, agawin tamad ka rin. Tang, sana mabalin. Aglalo agdadagsena kon. Ha? Masikog ka. Aguri ka. Sikugak mo garod ni Grace. Ay, sana pa pala. Pa! Ipatpatag ko ni Benji. Ay, sana mabalin. Ay, sumurot ang kengwana. Awan di maramidan nyo. Anya? Sige, aramidan ta kakayat mo. Lipatan nakmat atatang maon. Ay, apay kami nga kasta ka man. Sika batsing man. Luko-luko ka. Tinutubam ti anak ka. Ang ubing nga amang. Sa ita. Pimatol mo ti anak mo itikas kanya. Kaguram. Ay, basta, jak kayat. Jak kayat. Jak kayat. Kapilitan nga sinmurot kanyak ni Grace Casinyo ang madlaw ko kenkwana nga saan na naragsak. Saan naragsak gaputa? Saan nagpay nga naaklon ni Papa na akas manugang na? Saan mo't nga maibabawi ni Sheila ti amin ng gaputa masikog isunan? Pasensya kan baby. No kastoy man tinagbanagan ti pamilya tayaw. Diyak man among amin kini Papa. No apay nga di na ka maaklon, idintong inaklon mo metisunan na kas manugang mo. Dahil tanggarot ti Diyak maawatan ka dahil dyan nga Mariaw. Sana pala maaklon ng tumot siguraw. Naguro na no anya. No adan tumot na nagpitpitik iti tiyan ma. Awam mo't pa. Ay, kanta. Kargaan ta. Sige. Ay, sige. Ita, kargaan ta. Tapno no, kwits no kwa. Maaklo na tanto mudlaan. Into no, agapu kuking ka. Ngimaguri ka. Apay. No, agkaanak ta. Kahit agkapkapin danto karot kini Sheila. Ha? Panunutek. No agkaanak ta. Mapututan nak. Oh, kahit nanto ni Sheila. Ti anak ta. Akit kabsat na Kabsat? Wala nga lolo na ni Papa. Awagan ng tumat ti Lola. Ti kabsat na ako dyan. Lola na, kabsat na.
Ni Papa nga, manugang mo, katugangan pa eh. Ni Sheila, anak kong tumutin, ano agasawa ta. Agim nanang ko, nga ulaw ah. Ite, sa nabalin awri makaulawan. Saan telatag, bibinir nga sa'yo. Mario, kunak tulad takin ni Papang mo. Sika, Sheila ko lang tulad tamutan, itanak ko. Tapno di tayo maulaw. Naragsak ko man, maaklo na tayo ni Papa. Agim saan pa nga road, kasta agmod ide. Di ka bara na, nakiktutak lang, Mike. Akit jak talaga maklaw. Ang iti agangay, naamiris ko man lang. Maamiris tanto man lang. Ay siyang kagsangit ha. Amangangkit no, agaramid ta ti ubing. Kastan to tilanganan eh. Di ka nga talaga. Ay, pagkat katawain ka lang, baby. Ala, inta ka ro din, agaramid ti baby. Baby. Anya ti kasayaatan nga aramiden mi, Jenny baby. Tapno maalo ko itirik na, ni Papa na, tapno aklunan na kon akas manugang na, tapno everybody happy ko ma. Balakadan dakman kasin pangaasiyo, tulungan dakman, dede nga ron ti pakabuklan ti surat ko, ket sabi ko ma, nakaibatit ada liwliwaken pagsarmingan ti biyag kadagiti padak nga din nga kinagbuya. Katagyaman akon, kadagiti makaiten ti balakad, agyaman akbet ken kakasin ti anos ken laing mo nga nang tedbiag dito nga surat ko. More power to your program and God bless everyone. Tuyag problema apagayam mo, Benji, Itilawag City.